Pored mene su Dragana Kubura, Lidija Borojević, Mira Brkić i Olga Lukić. Ja sam Angelina Račić i mi smo Srbi za Srbe Kanada. To date, we have launched 2 Palačinka parties, and we are now in the process of launching our 2nd annual In Time for Božić campaign. It is our wish that we raise enough money to once again put smile on the faces of children who face hardships that many children in Canada never experience. Nek nam Bog da svima dobro zdravlje, da zajedno nastavimo sa radom za bolju budućnost naše djece. Nalazimo se u 10-članoj porodici Ljiljak, koja broji 7 dece. Planiramo da u sklopu božićne akcije nadogradimo kuću. Porodica trenutno živi u 33 kvadrata i u samo 2 sobe, a plan je da se napravi još kupatilo, kuhinja, trpezarija i bar još 2 sobe. Ja sam tamo da imam Ljiljak. Ljiljak tamo da imamo 5 kotina. Veliki pozdrav svim ljudima u Kanadi. U sklopu božićne akcije na Kosovu i Metohiji pomoći ćemo porodicu Stojković. Stojkovići žive u selu Izvor, opština Novo Brdo. Porodici Stojković pomoći ćemo u vidu nabavke građevinskog materijala i potrebne stolarije kako bismo u potpunosti završili i opremili njihov porodični dom. Porodica Stojković, kao i brojne druge srpske porodice na Kosovu i Metohiji, preživljavaju teške dane i svojevrsnu golgotu 21. veka i smatramo da akcija pomoći na Kosovu i Metohiji je izuzetno važna i nadamo se da će ova božićna akcija prosto dati dodatan motiv i dodatnu podršku kako ovoj porodici, tako i brojnim drugim porodicama na Kosovu i Metohiji da ostanu i opstanu na svojim vekovnim ognjištima. Porodica Davidović živi u selu Marina, 30 km udaljeno od grada Prijedora u Republici Srpskoj. Porodica broji 4 maloletne dece i bavi se poljoprivredom. Otac Dalibor zarađuje za svoju porodicu tako što nadniči od posla do posla kad i gde ima vremena i mogućnosti da se nešto zaradi. Porodici je najpotrebniji traktor, putem koga bi oni mogli da obrađuju zemlju i na taj način obezbeđuju dodatne prihode za svoju porodicu. U krajnji ćemo pomoći porodicu Baljak sa 6 dece koja živi u mestu Obrovac. Porodica se bavi stočarstvom i to je gotovo jedini izvor prihoda koje porodica ima. Porodici Baljak ćemo pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala kako bi obnovili 2 stare dečije sobe u koje će se deca, nadamo se već u prvim danima proleća, useliti i koje će dobiti na korišćenje. Ogranak Srbi za Srbe Kanada je ponosan što je dio ove organizacije i želi svojim doprinosom da pomogne one kojima je pomoć najpotrebnija, naše srpske porodice sa velikim brojem djece. Donatorima u Kanadi kao uvek pre svega upućujemo reči zahvalnosti na dosadašnjoj podršci i poverenju koju su nam iskazali. Ujedno upućujemo novi apel, novu molbu da se uključe u novu veliku božićnu akciju sa kojima ćemo pomoći ove 4 porodice, ali koje ćemo takođe usrećiti jako veliki broj dece širom Balkana. Još jednom, hvala vam puno, uključite se u božićnu akciju i budite uz organizaciju Srbi za Srbe.